Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Huzur TV kanalında aile derslerin qarağız. Hem bugün Allah birse biz en bereketli, en hayırlı, qaşan, eni, yürek astında tağın bir can, şu yıkılık vakıtı turunda, şu bala tabu vakıtları turunda, balanı kütü vakıtları turunda biz sizni alıp barışakbız. Bu en hayırlı, en bereketli vakit cemaat. Allah'ın rahmeti bilen Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem nersedi. Hatın kızdı, balağa uzgaş. Balanı kütkende 120. günde Rabbimiz Allah onun yanına ferişte jibere. Hem şu ferişte buş kul bilen kilmi, ul şu bebinin canı bilen kile. Hem şu canın tenine irdire, hem hürmetli eniler, iska alığız eli, qaşan birinci tapqar, sizning ullarınız, kızlarınız, niye min mında deyip qabırga astına kirib sizni tipkeli başlagan idi, nek şu vakitlarında. Şu ferişte Allah'ın emri bilen iş eybir, şu sabıga eli eni deyip eytmegen, eli bu dünyanı da kurmegen iş eybir yazıp koya. En birinci köpmü aşar, yani rizığı. Bu dünyada köpmü zarplatıları, köpmü kariyer, köpmü maşinası, köpmü yurtları, köpmü pensiyaları bitinisin Allah'ın emri bilen yazıp kaldıra. İkincisi köpmü yaşardı. Onun gümürü cemaat-ül müslimin. Şu gümürler neçe yıl bu dünyada tıraşak, şunu da yazıp koyan. Üçüncü, bu dünyada bəxtli o bəxtsiz bulacak. Şunu da yazıp koyun. Şuna göre hürmetli eniler, eğer de siz sizesiz iken, ullarınızda, kızlarınızda rizığa jitmi, zarplatları belekey, kariyer barmı, kulların küterip Allah Teala'dan sırağız. Enilerinin duaları kabul. Ya Rabbim bağlarıma şuna bir, bana bir deyip. Eğer de küresiz bağlarınız yaşirli, kumirleri belekey bulurga mümkün. Onu da Allah Teala'dan sırağız. Ya Rabbim ballarıma ızın bəxtli tırmışların bir deyip. Allah birüşe, Allah kabul etüşe şulturunda unutmaz. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetli eniler siznin turunda eyte, hem siz şu balanı tapkan vakitte, şu birinci avırtı bilen Allah Teala bütün hata günahlarınızı gafur kıla. Yani siz öz kızınızı, öz kullarınızga, öz ullarınızı, kızlarınızı, öz kullarınızga alganda siz günahsız alasız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bizge irler için şunday söz yok, şunday vaqda yok. Sizge var. Siz eni ayak astında cennet, eninin duaları kabul, hem başka köp hadisler şu yüklülük vakıtı turunda. Şuna göre terbiye birigiz, öz bağlarınızı yarattınız, hem inşallah kübrek edip bağlarını tabağız. Cemaat, Allah'ın rahmeti bilen meşitke yaşatiler, küpkenekiler, hazret. Min şu hatın bilen tıra almayın, balağa uzda, mina rizık pişirmeyi, mini qaramayın, işletmeyi. Şunda şu yeş bulaşak, enine şakartıp, nerse buldu deyip sırağaş, hazret dey, minim toksikos. Min buna nerseni pişire alam, şunu gına pişirem, iğrime aşamay, ulanı aşamay. Hem başka cemaat kimler şunun aşağı utken alar, anlayırlar, bilerler. Elbette ol bəxit şara. Hem siz birge bulaşak eti, eni, eli bu dünyaya çıkmağın balağa terbiye biresiz. Siz hatınınızga akarab, mine temli rizak pişir, mine şunu işle, mine işle deyip, bala bütün nerseni öz işine ala cemaat. Şakire bir de hatınınızga tavuşunu kötermegiz. Hem anın gıdaxanlarda yok. En birinci hürmetli bulaşak eti ol siz sebepli. Ol balağa uzgan. Hem en birinci şunun toksikozu iken, başka türlü hılkı özgere iken, türlü jılı iken ol siz sebepli. Çünkü siz onu
балалы кылдыгыз. Һәм шунда шушы сезнең хатыныгызда хөрмәтле булачак әти онытмагыз. Хәзер 2 җан. Шуңа күрә ул баштан сездән нәрсәдер сорый, аннары юк моны ашамыйм, бу миңа кирәкми дишен ки бала җаны да аның эчендә, үз җаны да. Һәм шушы 2 җан баштан берсе тели, аннары икенчесе тели. Әйе, хәзерге тел белән, хәзерге шушы тел белән без аны төрле исемнәр белән әйтергә мөмкин, гармон дип, башка нәрсәләр дип, ләкин 2 җан, шушы 2 җан уйный, үз җаны һәм бала җаны, һәм шуңа күрә булачак әти. Сез шуларга сабырлы булыгыз. Ул сезнең улыгызны, ул сезнең кызыгызны көтә. Шунда шулай ук килүчеләр, хәзрәт, без нишлик, менә без беренче улыбыз булсын, кызыбыз булсын, кайбер гаиләләрдә күрәбез, берничә кыз туа бу җигетне көтә, берничә җигет туа бу кызны көтә. Нишләргә, качан, ничек сораргамы, нишләргә? Баланың җәмәгатул муслимин нинди табибка барсагыз да, әйе, без җинесен, без кыз булырмы, җигет булырмы, менә шул вакытта балага узырга кирәк дип сезне өйрәтергә мөмкиннәр. Ләкин Аллаһ Тәала туп-турыдан әйтә, мин бирүче, һәм сез аны белмисез ди. Biz аны белмибез, бер табиб та белми. Һәм шуңа күрә җәмәгатул муслимин, Аллаһ Тәала сезгә кыз баланы бирә микән, җигетне бирә микән? Әлхәмдүлиллаһ. Бу Аллаһның зур бүләге, зур әманәт. Хәзерге тел белән бер книжка дип әйтик, сез шуны Аллаһка шөкер итеп кабул итегез. Әлбәттә, шушы балага зур шатлык, бәхет, һәм аннары бала да булыр. Әлбәттә, сезнең менә хөрмәтле яшь пар, хөрмәтле булачак әти, әни, сезнең тормышыгыз әзрәк үзгәрер. Чөнки сезнең гаиләгездә яңа бер бәби булачак. Монда хөрмәтле шушы яшь парның әти, әниләре сезгә зур үтенеч. Сез шушы балаларыгызга ничек булачак әни, ничек булачак әти булырга өйрәтеп калдырыгыз. Вагазлагыз, тырышыгыз. Һәм бездә әлбәттә төрле гадәтләр таралган. Алдан шушы балага әйберләрне алырга ярамый дип кемдер әйтә, кемдер ярый дип әйтә. Аллаһка шөкер, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям безне өйрәткән. Без шундый имеш-мимешләргә ышанмыйбыз. Мөмкинлек бар икән алыгыз, мөмкинлек юк икән алмагыз. Мөмкинлек бар икән яшьләргә аны бүләк итәгез, мөмкинлек юк икән бүләк итмәгез. Чөнки алдан алума, сынрак алума, шушы бәбинең әйберләре, башка нәрсәләре, ул җәмәгатул муслимин бәбигә бер тәэсире дә юк. Чөнки гомерне бирүче Аллаһ, гомерне алучы да Аллаһ. Шул турында онытмагыз. Әти, әни, булачак әти, әнигә тәрбия бирегез, өйрәтегез, чөнки алар озакламый яшь әти һәм яшь әни булачак. Шунда әлбәттә әни күбрәк балага игътибар итәчәк, ире шуларга рәнҗергә мөмкин, һәм ире күбрәк эштә булырга мөмкин, чөнки бала җылый, аны карарга кирәк. Без ирләр бит Аллаһ Субханаһу ва Тәала безне шулай яраткан, без шушы бәбине караганда бер тапкыр төнне 15 минут аны карыйбыз да, аннары гомер буе аның турында сөйлибез. Бер тапкыр берәр нәрсәсен юабыз да, аннары мин дә юдым дип гомер буе сөйлибез. Чөнки Аллаһ Тәала безне шулай яраткан, без тәэмин итүче. Хөрмәтле булачак әниләр, шуңа күрә сез үз ирләрегезгә сабырлы булыгыз. Без балага уза алмагач, ничек ул авыр, ничек ул авырта, ничек аякларга авыр, без аны белмибез. Һәм безгә аны әйтү әлбәттә кирәктер, ләкин без аны аңламыйбыз. Шуңа күрә ирләрегезгә бик үпкәләмәгез. Без ирләр, Аллаһ Тәала безне шулай яраткан, без аны аңлый алмыйбыз. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Субханаһу ва Тәала шушы зур бүләк итеп сезгә бәби бирә. Һәм сез бәбине көтәсез. Аллаһның рәхмәте белән сез хәзер 9 ай шушы бәбине көтәчәксез. Шуңа күрә, хөрмәтле кызлар, Аллаһ Субханаһу ва Тәала шулай яраткан, әлбәттә әзрәк сезнең весыгыз да күбәергә мөмкин, әзрәк сез үзгәрергә дә мөмкинсез. Шуңа күрә шуларга игътибар итмәгез. Аллаһ Тәала шулай бирә. Аллаһ Субханаһу ва Тәала шулай бирә сезгә шушы баланы җиңелрәк табыр өчен, шушы бала бәхетле, тауфиклы булыр өчен. Шуңа күрә сез анарга каралы, хәзер ирем миңа карамас та, мин бит хәтта азардым да, шушы да булды, бусы да.
Onlarga ihtibar etməyəz. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala biruşa. Hürmetli irlər, bulaşak yaş əti sizge eytem. Siz xatınınızga öpkələməyiz. Qaralı sen tazardan, qaralı senin figuraların özgərə başlagan, onlarga bir qata beylənməyiz. Çünki ol sizning balağızını yirdə. Ol sizge balanı bulak iterge əzirlənə. Hem əgər siz ir bulub, şunday ağır sözlər eytəziz iken, bu zurğunaq, hem şunlardan yıraq bulağız. Xatınınızna onun көңілін hər vaqt көтәрəgiz. Çünki terbiye başlanğan, hem nişik bir şulaq dərslərdə biz onun turunda da eytken idik. Bir yaş əti şatlanıb, zur Hazret yanına kelib, Hazret, bebi tuğan, qaşan onu irətə başlayayım, terbiye bire başlayayım deyiş. Şuşa zur Hazret nərsədi, ulan, sen indi 9 ayğasın qaldın. 9 ay bala kütəsiz. 9 ay siz şuşu balağa terbiye birəsiz. Şul turunda unutmağız. Xatınığız yılı iken, xatınığızını rəncitəsiz iken, öz balağızını rəncitəsiz. Öz balağızға şunday terbiye birəsiz. Şuna görə şunlardan saqlanığız. Figuram özgərdə deyib, hürmetli bulaşak əni bir çılmağız. Allah subhanahu wa ta'ala şunu hal etüşü. İnşallah onları belki retlənir, belki şulay qalırsız. Lakin siz əni. Sizge Allah Teala zor bulak bire. Şu bir qaşanda tışırmağız. Hürmetli irler, siz xatınlarınızdan burunlarında tışırmağız, ko'ngillerin ko'taragiz. Balağa uzu bəxt, şadlıq hem ol sınavda. Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala yaş ənini da sınay, şuluk vaqtda bulaşak yaş ətini da sınay. Qaşan ətiler biz öpkəliybiz, xatınımız bizge hazır ixtibar vermi, təmli riziklar pişirmi, gül nərsədir bizden sarı. Hürmetli bulaşak əti. Siz mənə xatınınızını görəsiz bit. Hazır ol üzəginə tigil, onlar hazır ikev. Şuna görə sizdə şuşa xatınınızga qarab, ikilətə köbrək ixtibar bulurğa tiyiş, ikilətə köbrək onlarga məhəbbətlərin birigiz, ikilətə köbrək bulakların birigiz, ikilətə köbrək onun için ir bulağız, onun için yerdəmişən bulağız, onun için hər vaqt yanında bulurğa tırışığız. Hem elbette irlər için ol ağır, qaşın baştan jilek sarı, jilekni siz tabasız getirəsiz, onlara yok aşamayım, mine jilek kirekmi, mine balık kirekti, onların balığı da kirekmi, başka neresi kirekti. Ve lakin siz sabır bulağız, çünkü onlar ikev, hem elhamdülillah şükrene etip, xatınığızını zor mehabbet bilen yaratağız. Mine şuşa ir, elbette şunda ir bula alsak, ol en birinci özümden de eytem, her birimizge eytem, ol başka irler içinde zor misal bulup tarır idi. Şuna göre ikilete ihtibarını, ikilete mehabbetlerini kubeytigiz. Şuşu kütetirgan balamız birinci bala bulmasa, onun ılısı, abıysı mı, apası bulsa, şuşu apağa, abıyğa, bulaşak singil turunda o bulaşak nekaş turunda nişek eytirge. Elbette ana el balağa uzgan işe belki sileşip ulan, kızım. Eğer de Allah Subhanahu wa Ta'ala bizge bebi birse, sen nişik onlarga qarıysın? Sen şatlanır idin mi? Onu bilen birge, oyunçıklar bilen de oynap, birge bölüşüp, birge yürüp, birge abi bilen apa bulup, o iki abi bulup, o iki singil bulup, sizge de kızık bulur idim iken deyip, şuşa ulığızga, kızığızga türlü belekey bulsa da, zor bulsa da şuşa sıraların birigiz. Ol da oylap, onarda da şuşa hisne, ya Rabbim bir mine deyip uyatığız. Lakin şunda şuşa bulaşak balanın cinsine ihtibar vermeyiz. Çünkü belki ol jigitne, belki miga singil kirek, o miga inkaş kirek deyip gitse, Allah Subhanahu wa Ta'ala belki kız uğruna malayını verir, o malay uğruna kızını verir. Şuna göre şunlarga ihtibar vermeyişe matur etip ezirleyiz. Hem şuşa iki bala arasında mehabbetlerin üstüreyiz. Hem tapqaş elbette vakitlerin olup bir bebini öpkaş, ikinci bebini de öperiz. Bir bebini qışaqlağaş, ikinci de qışaqlağız. Eye busı belekey, ana eli kuldan da jiber bulmay. Lakin mehabbetini ikiga böleriz.
hem tigiz bulağız. Şuna göre Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı kitabında gadillik turunda küp eyte. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem gadillik turunda küp eyte. Şuna göre bağlar arasında gadillik bulağız. Eli tumağan bala hem tuğan bala arasında da gadillik bulsan yine. Hürmetli din kardeşlerim, küs tiyu turunda da unutmağız. Çünkü gailege de küs tiyerge mümkün, bulaşık bebige de küs tiyerge mümkün. Şuna göre küp mü bulsa da siz bebige uzdığınız iken siz yeşpar bilesiz, sizden eti eni bile hem başkalarga selfie yasap, nişletip, internetka mine biz bebige uzdık deyip onu bik faş etmeseniz belki hayırlıraktır. Hatta sizden yaratkan kişi de özü sizmişe de küstidirge mümkün. Şuna göre şunu bik şaltıratıp nerse bebige uzdığınız mı, kaşan, nişik deyip eytüşlerge de Allah birisi Allah Teala birgeş inşallah bunlar Allah Teala birüşe bitmez Allah Teala'dan sarayımız deyip şu gadi sözler bilen cevap veririz. Uzdık mı, uzmadık mı konkretik etmişe çünkü Allah Teala birüşe bebi de Allah'dan inşallah Allah Teala birgeş bulur deyip şul mağnada şu hatta provokasyon sınavlarga da cevap veririz. Elbette kuruna başlagaç onu her bir kişiye qarala benim bulaşak bebige o benim qırsaqqa qaragaç subhanallah ayt tebarakallah ayt deyip küstimesin deyip her birisine aytib bulmay. Şuna göre özünüz de şu bik küstimesin için külmekler yağından, başka kiyinu yağından bir көрünmesin birinci vakitlarında. Siz dikkat kaş, көрінgeç, şunda indi saklanıp, erten duaların okup, keç duaların okup, uramdan kirgeç yuvinip, şu küz timesin, hem Allah subhanahu wa ta'ala saklasın, hem sizge isen sağ bulup, şu bulaşak bebini ap kaytırga Allah subhanahu wa ta'ala nasip etsin. Hem Allah'ın rahmeti bilen şu hürmetli cemiyet siz şu xatınını gördünüz kim balağa uzgen, kim yıklı, kim balanı küte siz onlara bir ihtibar vermeyiz. Onlara yardımcı bolağız. Tege kim anda tip kelime nişli nişik tip şu türlü ağır sözlerini de vermeyiz. Şu sözler bilen de küzde tiyerge mümkün. Şu göre siz tanışlarınızda da küstiyüden saklağız. Hürmetli er bilen xatın kız bulaşak eti bulaşak eni eyi arağızda cinsi münasebette bulurga mümkün. Şu göre ana şu meselede siz tabipların tınlağız. Eğer de onlar mine hazır sizge indi yaramı deyip eytseler yaramı degen söz yaramı indi ol. Şu göre siz balanı kütəsiz. Sizdə imtihan, sınav vakitları hem bir-birinizdə yaratıp, bir-birinizə yardımçı bulub, hem hürmetli bulaşak yaş eti öz xatınızğa kübrək etib məhəbbət turunda, kübrək etib ihtiram, yardımçı bulağız.